Twongeye kubasuhuza nshuti bavandimwe mukomeje kudukurikira hano kuri TVS. Uyu ni umwanya ngize ngo twongere tuganire ku byiriwe biba hano muri Repubulika Iharanira Rusange ya Congo. Uyu munsi rero turaza kwibanda cyane ku rwandiko umukuru wa AFC Colonel Nanga yandikiye Emmanuel Macron, umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa. Nibwo turi buze kuganiraho cyane kugira ngo twumve neza impamvu yamuteye kubyandika, ndetse cyane tunavuga ku rugendo rwa Kisegeti mu Bufaransa ruzaba kuva umunsi w'ejo, ubu akaba akiri mu nzira. Ibyo rero nibyo tugiye kuganira hano, aba rero mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Ndetse turaza no kongeraho tuvuge n'ibindi birimo bikomeza gutambuka ho muri Sud Kivu ndetse na Nord Kivu cyane, nk'uko mubimenyereye iyi mirwano n'ubundi n'ubu igikomeje, ariko cyane tukaza rero kwibanda kuri uru rugenzi rwa perezida w'igihugu cya Congo yerekeza mu Bufaransa, aje kuhasanga urwandiko rwa Colonel Nanga nabo rwamaze kuhagera, rumushinja kutumvira inama yahawe na perezida w'Ubufaransa Macron muri 2023, twari mu kwezi kwa gatatu k'umwaka ushize. Nibyo rero nibyo tugiye kuganira, nkaba mbasaba kugira ngo mukomeze mutushigikire, ibiganiro byacu bikomeze bibagereho amanywa nijoro, ubwo turikomeze kubashakira ibiganiro hano kugira ngo bikomeze bibafashe aho muri, ndetse munamenyeshwa amakuru akomeje kunyuragira muri Repubulika Iharanira Rusange ya Congo ndetse n'ahandi ku isi. Birashoboka yuko n'ibindi byose dushobora kubigeraho kandi dutewe inkunga namwe. Rero support yanyu turayikeneye, imbaraga zanyu turazikeneye, impanuro zanyu turazikeneye. Aho hasi murahabona telefone yanjye, mushobora kumpamagara. Rero tukaganira ku bikomeje kuba aho muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ndetse n'ahandi ku isi rwose. Birashoboka ko dushobora nabyo kubigeraho, ariko uyu munsi rero nkagira ngo rwose mbiyegereze tubane muri iki kiganiro. Mu minsi iri imbere tuzaganira live kugira ngo dukomeze tubane mu makuru yacu hirya no hino ku isi. Ariko nanone mbere y'uko tuvuga kuri aya makuru ya Tshisekedi n'urwandiko rumushinja ku mukuru w'igihugu Bufaransa, reka tubanze tubabwire yuko isi igeze nayo igeze ku mukingo. Bivuga yuko mu minsi ishize muri iki cyumweru ingabo za OTAN zatangiye koherezwa mu gihugu cya Ukraine. Ibyo ngibyo ni ibintu cyane bari baranze ko bitazigera bibaho, ariko kandi ubu bakavuga yuko ingabo za Poland, ingabo z'igihugu cy'Ubufaransa n'ingabo z'igihugu cy'Ubwongereza zimaze gukandagiza amaguru mu gihugu cya Ukraine. Ibintu Putin yavuze yuko mu gihe bishobora kubaho ibisasu nuclear bishobora gutangira gukoreshwa. Ibyo rero ni ibintu birimo biba, bikaba bivuga yuko rero intambara irimo gututumba. Naho muri Amerika biravuga yuko nyuma y'aho abanyeshuri bakomeje kwigaragambya no gukomeza gufata ku gakanu abayahudi bari mu gihugu cya Amerika, Perezida Biden nawe yahise ashyiraho itegeko ryihuta ryo gufasha Israel kurwanya Hamas ndetse n'abandi bateroriste mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati. Ibyo rero bikavuga yuko ari ibintu bikomeza kuzamura igitutu ndetse n'umurego w'intambara y'isi ya gatatu ugashobora kujya mu ngiro. Ibyo rero ni ibintu abantu muzi, mukunze gusoma nk'abantu ndetse mukunze gukurikira histoire, nuko ibi Putin yari yarabivuzeho kera cyane, avuga yuko muri 2023 intambara y'isi ya gatatu ishobora kuzaba, ariko abantu benshi ntabwo bagiye babikurikirana kugeza rero muri 2022 atangije intambara muri Ukraine. Intambara n'ubu yanze kurangira. Murabona yuko mu minsi yashize ibintu byaje kugorana kugeza Blinken akicara muri Amerika, akomeza agenda hirya no hino ashakisha uko yatorera ikibazo cy'isi igisubizo, ariko n'ubu bikaba byaranze. Rero niyo update y'amakuru y'isi aho igeze. Muranyihanganira, ntabwo nayisiga nk'uko
amakuru y'isi aba akenewe. Rero bikavuga yuko mu minsi ishize Amerika nabyo yarimo isaba igihugu cya Poland yuko ishobora kuhashinga uruganda rukora ibisasu nucleaire, ibintu cyane Putin nawe yavuze yuko biramutse bibaye bishobora kuba ari agasotoro mu gihugu ciwe. Ibyo rero niko bimeze ngayo rero y'isi ariko aravugwa muri iki cyumweru. Rero reka tugaruke muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, tubaganiriye ku rugendo rwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ubu akaba ari mu gihugu cy'Ubudage, ari mu gihugu cy'Ubudage muri iki cyumweru, hanyuma ejo kuwa mbere azaba ari mu gihugu cy'Ubufaransa. Ese Perezida Felix yaba yagiye mu gihugu cy'Ubudage kugira iki, gukora iki? Biravuga ko rero ejo ku wa gatandatu ubwo barangizaga kwizihiza umunsi mukuru w'ubwigenge n'ubumwe mu gihugu cya Tanzania ku wa gatanu, aho yabonanye na Perezida Ndayishimiye ndetse na Samia Suluhu Hassan wa Tanzania. Nyuma yabyo baje kwerekera Gisegeti agera mu gihugu, aho atamaze akanya ahita yigendera mu gihugu cya Alemanya. Ubwo rero akaba ariho yagiye muri icyo gihugu, akaba yagezeyo ari kumwe n'umutambukanyi wiwe kugira ngo baje kuganira ku bijyanye na ekonomi, ubukungu ndetse na sekirite, umutekano muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ibi rero bikavuga yuko ari cyo cyamujanye cyane kugira ngo hajye kuganiriza, ariko ibi bikaba ari ibintu bigoye cyane, umuntu ashobora gutekereza yuko ari ukujya kurata yuko igihugu cyiwe kitari mu mahoro, nk'uko ubundi niwe wakagitoreye umuti nk'uko azi ikibazo, ariko agenda kubirata mu mahanga kandi nta gisubizo bamuhereza. Ubu mbabibutsa yuko MONUSCO irimo gutahishwa, imaze imyaka 20 irenga muri kiriya gihugu, nta gisubizo iratora. So rero sinamenya impamvu Gisegeti akomeje kuja mu mahanga kandi nta gisubizo amahanga aramutorera mu gihugu cye. Rero nkagira ngo abantu mukomeje kudukurikirana rwose muduhe komantere hasi aho, kandi muduhe n'ibitekerezo kuri iyi sije ndetse n'izindi zizaza. Ibi ni ibiganiro ndimo ntegura kugira ngo mukomeze muturebere, kugira ngo turebe ko iki gihugu cyacu twakitabara. Impamvu y'amakuru ni ukugira ngo turebe ibishobora guhinduka mu gihugu. Rero Felix Antoine Tshisekedi akaba yagiye mu gihugu cya Alemanye, akaza rero kuzajya mu gihugu cy'Ubufaransa guhera umunsi w'ejo, azamara iminsi 2 ari muri icyo gihugu, ariko arabonana na Macron, perezida w'igihugu cy'Ubufaransa. Ibyo rero ibyo agiye nanone kongera kuvugana na Macron nabyo ni ibijanye n'umutekano. Reka kandi tubibutse yuko mu gihe cy'umwaka ushize mu kwezi kwa gatatu, Macron yabonanye na Felix Antoine Tshisekedi ndetse aranamuhugura, ariko ibyo nibyo tuza gusoma hasi aha ngaha mu rwandiko Colonel Nanga yandikiye perezida w'iki gihugu cy'Ubufaransa, amubwira yuko ibyo yabwirije Bwana Tshisekedi atigeze abyumva kugeza ubwo yataye igihugu mu manga, ubu kikaba kirimo intambara za buri munsi. Rero nuko bimeze, niko byagenze. Tshisekedi rero akaba yuriye indege ari kumwe n'umutambukanyi wiwe akitura mu gihugu cy'Ubudage, iyo ni Berlin, akaba ari yari kugira ngo abonane na chancelier wo muri icyo gihugu, baganire ku bijyanye n'umutekano mukeya wa Kongo ukomeje gutosekara kugeza n'uyu munsi. Nyuma y'ibyo rero biravugwa yuko azomara iyindi minsi 2 nyuma y'uyu munsi, iyo minsi 2 akayimara mu gihugu cy'Ubufaransa, arimo aganiriza Macron ku bijyanye n'umutekano muke. Avuye kuganira na chancelier Allemand mu mutekano mukeya, ubu rero agiye kuzaganira kandi na perezida w'Ubufaransa nanone ku bijyanye n'uyu mutekano mukeya. Ibyo rero nibyo Gisegeti agenda avuga, ni amagambo gusa ariko atagira ibikorwa. Byavuzwe na Kapende ejo bundi bwo yari yurijwe indege agiye i Kinshasa gufungwa, kandi avuga yuko Gisegeti atari uwisezerano, atari umuntu mushobora gukorana iyi sezerano. Nibyo rero, hanyuma y'ibyo rero umukuru w'igihugu avuye mu gihugu cya Alemanye azerekeza mu Bufaransa. Muri urwo ruzinduko rero
bikaba bivuga yuko Corneille Nangaa we yabashe kwandika lettre ayohereza perezida w'Ubufaransa mbere yuko Tshisekedi agera mu gihugu cy'Ubufaransa. Ese uru rwandiko rwa Corneille Nangaa rwaba ruvuze iki kuri perezida Tshisekedi ugiye akarusanga imbere hariya rwamaze kumutangayo? Reka turaza gusoma bikeya, byari byinshi cyane ariko turaza kuvugaho bikeya mu byo Corneille Nangaa yandikiye umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa amusaba ko yagerageza kutakira Tshisekedi cyangwa se akanagerageza kumwumvisha ndetse no kumwibutsa ibyo yigeze kumubwira mu mwaka ushize, yuko barahuye aramuganiriza. Ibyo baganiriye rero nibyo tugiye gusoma muri uru rwandiko ubwo Corneille Nangaa yandikira umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa. Corneille Nangaa yaranditse aragira ati: Nyakubahwa Emmanuel Macron, twumvise yuko mu minsi iri imbere uraza kwakira perezida w'igihugu Antoine Felix Tshisekedi wafashe ubutegetsi yibye amatora kandi ataratowe gusa yarashizweho na dictatora kugira ngo abashe kuyobora kandi ataratsinze amatora. Akaba yariswe perezida uyoboye igihugu cya Kongo kuri uyu munsi, ariko kandi mu buryo bunyuranije na constitution y'igihugu. Kandi rero nyakubahwa, uyu mugabo mwaramuhaye impanuro, muramubwira muti genda wubake igihugu, wubake igisirikare gikomeye, usimbataze amahoro ndetse n'umutekano, icyongeyeho unagarure icyubahiro cy'igihugu mu ntara zose z'igihugu n'uturere twose tw'igihugu n'amateritwari yose n'imijyi yose y'igihugu. Icyubahiro cya leta, icyubahiro cy'igihugu kigarurwa ahantu hose. Ayo ni amagambo amwe Corneille Nangaa yanditse, ntabwo nigeze nyandika yose, ariko muri ayo yanditse yavuze ko perezida w'igihugu cy'Ubufaransa yabwiye perezida wa Kongo, aramubwira ni genda wubaka igisirikare ugikomeze, wubaka ubumwe, ugarura amahoro n'icyubahiro cy'igihugu ku bantu bose mu gihugu. Ibyo rero ni amagambo yamuhuguye. Noneho Nangaa agira ati: Nyakubahwa perezida Macron, uyu mugabo amagambo wamubwiye nta na rimwe yigeze ashyira mu bikorwa ndetse no kuyumva ntiyigeze ayumva. Nibyo rero ubwo nibwo rwandiko Nangaa Corneille, le coordinateur de l'AFC, yoherereje Macron mbere yuko yakira Tshisekedi. Ese biraza kugenda bite niba Macron yarasomye runo rwandiko akaba Tshisekedi nawe agiye kuhagera rusangayo? Ni ibihe biganiro biza kuba hagati yaho? Ni amakuru tuzabakurikiranira kugira ngo tumenye neza icyavuye muri uru ruhurirane rw'urwandiko rwa Nangaa ndetse na Tshisekedi yisanga ku meza hamwe n'urwandiko rumurega. Icyo nobabwira yuko nuko muzi yuko Kongo ari igihugu kiri francophone, ni ukuvuga ngo twaba dufiteho Ubufaransa buracyadufiteho imbaraga. Rero hamwe n'ibyo bikavuga yuko rero uru rwandiko rushobora kugira impact nimba koko uyu mukuru w'igihugu cy'Ubufaransa Macron Emmanuel yarabashije kurusoma. Rero muri ayo magambo niyo magambo yandikiye perezida w'igihugu cya Kongo amubwira nti genda ukomeze igisirikare ndetse n'icyubahiro cy'igihugu mu ntara zose, abantu bose ubafate kimwe. Ariko rero ibyo ngibyo ntibyubahirijwe na perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo. Rero ibi ngibi Nangaa arakomeza aravuga nti kubera izo mpamvu nico gituma, kubera agahinda n'ijwi ry'akababaro k'abaturage b'abakongomani, twebwe AFC twahisemo ihindura amatwara kugira ngo tugarure amahoro n'umutekano mu turere no mu ntara no mu mijyi yose y'abakongomani. Ibyo tubikora munsi y'izina rya AFC kugira ngo twongere tugarure icyubahiro n'amahoro ku bantu muri Kongo yose.
Ayo niyo magambo Colonel Nanga yanditse amagambo abwira umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa ubwo yaherukaga kuganira na Tshisekedi mu kwa gatatu, arambwira nti ndore ibyo wamubwiye ntabwo yigeze abikora. Rero ko batarabikoze, dore natwe ibyo turimo gukora nabyo arabyandika. Rero nyuma y'ibyo aravuga nti nubwo ibi twabikoze ntabwo ari twenyine, nahubwo dushigikiwe na constitution itegeko article 64 lineya yawe ya mbere ivuga yuko ubutegetsi bw'igitugu bugomba gukurwaho. Rero nizo mpamvu AFC ihagurukiye kugwanirira abaturage kugira ngo ikureho ubutegetsi bw'igitugu bwa Felix Antoine Tshisekedi. Rero ayo niyo magambo makeya nabashe kurepera mu magambo menshi cyane Colonel Nanga yabashe kwandikira umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa. Ibyo rero bikaba ari byo Tshisekedi agiye guhura nabyo hariya i Paris, ubwo azaba ari kumwe na Emmanuel Macron barimo kuganira ku bijyanye n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Nyuma y'ibyo aravuga nti rero nyakubahwa perezida w'igihugu cy'Ubufaransa Emmanuel Macron, nyakubahwa turakwinginze kugira ngo wemere ubusabe bwacu. Ubwo rero niko Nanga yaje kurangiza urwandiko arwoherereza Emmanuel Macron, mukuru w'igihugu cy'Ubufaransa. Nayo rero Tshisekedi agiye guhura nayo, ntituramenya ese haraza kuvamo iki, ariko ayo niyo makuru y'urwandiko rwa Colonel Nanga rugiye kuganira ejo, aho bukera ruzaba rurimo kuganira na Tshisekedi Antoine Felix Tshilombo aho i Paris mu Bufaransa. Ayo rero niyo yari amagambo ya Colonel Nanga. Reka nanone hamwe n'ibyo rero tukiri mu burasirazuba, hamwe na Colonel Nanga M23 General Makenga, ni ukuvuga ngo reka nanone tubabwire yuko intambara n'ubu zitararangira kubera guhaguruka kwa AFC. Intambara nanone ziracyakomeje mu burasirazuba, bikavuga yuko nanone muri iki gitondo cyo ku cyumweru habayeho gupfa kw'abantu bagera kuri 2, abandi 3 bagakomereka. Aho twari muri Rwindi, niyo makuru yahabaye, ariko imirwano yo kurasana hiriwe hatuje. Ariko kandi tubibutsa yuko ejo imirwano yabaye kugeza aho nimugoroba. Hagati y'ibyo rero imirwano y'ejo byavuze yuko ingabo za leta nanone nk'uko bisanzwe ntizigera zimura ingabo za M23, ahubwo zikomeza iteka ryose gusubiza inyuma, kandi ari ingabo z'igihugu zifite n'ibikoresho. Ejo rero intambara nuko yagenze, ariko birangira nanone M23 itavuye mu birindiro byayo. Hamwe n'ibyo rero intambara niko zimeze muri Kongo aho mu burasirazuba. Tukiri muri ibi rero bya Kongo yacu, biravugwa yuko nanone M23 ifite amakuru akomeye cyane yakuye mu butasi bwayo, aho yavuze ko hari ibitero simusiga birimo bitegurwa n'igisirikare cya FARDC ndetse n'igisirikare cya Afurika y'Epfo, ubwo Ramaphosa yatangazaga ku wa gatatu ushize ko agiye kongera kohereza ingabo nyinshi ndetse n'ibikoresho bigizwe n'amadrone n'ama-artillerie ndetse n'ibitwaro bikindi bikomeye cyane bigomba gukoreshwa mu ntambara yo kurwanya M23. Ibyo ni itangazo ryavuye mu gisirikare cya Afurika y'Epfo. Nyuma y'iryo tangazo nanone haza kuvuga yuko hari abasirikare b'abakongomani b'abakomando bigishijwe n'ababirigi, ubu ngo nibo bazakoresha izo mbunda zigiye koherezwa zivuye mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Ibyo rero ngo bikaba ari igitero mu buryo bwo gutegura igitero simusiga kigomba gukorerwa kuri M23. Bakaba bateguye interahamwe FDLR, bakaba bateguye abawazalendo, bakaba bateguye Mai Mai, bakaba bateguye
ingabo z'u Burundi kugira ngo babashe kugaba ibyo bitero kuri M23. None se ko M23 yamaze kuyamenya haraza kuba iki? Ibi rero ni ibintu dusanzwe tuzi yuko akenshi bakunze gupfa bataragera ku rugamba. Nta kibuza yuko Reibu bari bahari, ingabo nyinshi zari zivuye mu mahanga za SADC zari zihari, Tanzania, Indundi, FDLR, abamayimayi bose bari bahari, ariko nanone ntibageraho bashobora gutsimbura M23 mu bibanza byayo. So rero sinibaza yuko izo ngabo ngo nuko zivuye muri training y'aba Belgians, ntabwo bishoboka yuko bashobora kwimura M23 akanatsinda, kubera ko yamaze no kumenya aya makuru yose. Birashoboka yuko ntacyo izo ngabo zogeraho. Rero ayo makuru rero M23 ikaba imaze kuyamenya, kuko hari ibyo bitero simusiga birimo bitegurwa. Reka kandi tubabwire yuko mu bitero by'ejo ubutasi bwa Kongo bwari bwibeshye buvuga yuko General Makenga yo bari muri Rwindi, bituma bihutira kurasa no gutera, ariko kandi birangira banirukanye. So ibyo rero nibyo nangira ngo nkomeze baganirire. Ayo ni amakuru arimo akomeza kunyuragira hano hirya mu burasirazuba bwa Kongo, aho abacu batubereye batugezaho amakuru ya buri munsi. Rero ibyo nibyo bikomeje kuvugwa i Kinshasa, yuko bagiye gutegura izo ngabo ziza Special Forces more than the Hibu. Abahibu bo barananiwe, kandi ariyo Special Forces ya Congo. Ubu noneho ngo haje iyindi ntiragira izina, ariko ngo ni Trained from Belgians. So abo rero ngo nibo bagiye kuza kugira ngo barwanye M23. Hamwe n'ibyo rero tukiri muri Congo, ubu biravugwa yuko Lawrence Kanyuka nawe hari icyo yashikirije muri iki cyumweru, ubwo yandikaga urwandiko avuga nti ni ibintu bibabaje cyane, ibintu bibabaje muri iki gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Akavuga yuko ari ibintu bibabaje cyane kuri Radio Okapi ubu nyine irimo itangaza ikanacyushaho ibitekerezo by'ingengabitekerezo ya jenoside byo gukorerwa muri Congo, bisa cyane ashaka ndetse no kwigereranya na Radio Mille Collines yo mu Rwanda icyo gihe muri 1994 yahoze nayo ikora nk'ibyo ngibyo. Ibi rero akaba yabivuze uyu munsi avuga ko ingengabitekerezo ya leta y'i Kinshasa irimo itegwa imbaraga na Radio Okapi ikorera i Bukavu. Akibutsa yuko iyi Radio Okapi yari radio mpuzamahanga yo guhuza abakongomani, ariko ubu hakaba ari radio irimo ikomeza gupropaja urwango ndetse n'amagambo y'urwango rwo kwanga abatutsi b'abakongomani. Ibi rero hakaba yabishikirije uyu munsi, ni ibintu biteye agahinda, ni ibintu biteye akababaro, nk'uko iyi radio yari yaraje ari iyo guhuza abakongomani, ari radio ya Nations Unies muri Congo, ariko noneho yahindutse radio propaganda yo kubasha kubwira abantu, kubahereza intekerezo zo kugira ngo bahitane abandi nta mpamvu. Uko rero niko yanditse. Hanyuma rero akavuga nti turabibutsa yuko muri Conseil de Sécurité ya Nations Unies harimo ijambo bita ngo never again, ariko radio ya Nations Unies irimo irisimba ikavuga ngo do it again. So mu bundi buryo rero arasa n'ufyonda agatoki, cyangwa se arasa n'umuntu urega iyi radio, kandi nako biri, kuko irimo gutangaza amakuru y'urwango ndetse na ideologies za jenoside gukorerwa abatutsi muri Congo. Ibi rero nibyo Lawrence Kanyuka yanditse kuri Twitter yiwe, nibyo turimo kubareberamo hano. Ibyo akaba yabyanditse rero uyu munsi avuga yuko nti muri Nations Unies bavuga ati never again, ariko noneho radio yanyu yo irimo vuga nti try it again. Muri ibyo rero yanditse akavuga ngo rero turamenyesha ko mu bintu byose iyi radio ishobora gupibulia ni ibinyoma.
ni ibinyoma, yavuze ngo ni trafic de mensonge, ni ibinyoma bikomeye cyane. Abantu b'ikibirizi, ibi ngibi reka mbibabwireho neza, ni ukuvuga ngo iyi radiyo yari yatangaje yuko ikibirizi abantu baho n'Irwindi ndetse n'uturere duhari, abantu baho boba bari kugabwaho ibitero na M23. Ariko kandi reka tubabwire yuko ingabo za leta arizo zagabye ibitero muri utu duce zishaka kurasa kuri M23 bibwira yuko general ariho ari. Ntabwo ari M23 yagiye kurasa. Rero iyi radiyo yo ibihindura muri ubwo buryo. Iyo umuntu apfuye yishwe n'abawazalendo, izi radiyo n'ibindi binyamakuru bivuga yuko M23 yabikoze. Rero nicyo cyamuteye kwandika runo rwandiko. Ntabwo M23 irimo yica abantu. Reka mukanya ndaza kubereka liste y'abantu bafashwe 17 aho muri Goma, harimo abasirikare 7, barimo abapolisi, barimo abawazalendo 6, hafi 7 nabo, harimo abazalendo 7, abasirikare 7, hakabamo umupolisi 1. Urumva ko izo ni elema za leta, nizo zirimo zica abantu, ni mu bica abantu. Ejo bundi hari akantu kakozwe, numva ko nari nzi ko ari ubwa mbere niyenda mbibonye, kandi koko n'ubwa mbere ngiye mbibonye, ariko ndibuka neza ko no muri 98 abantu bishwe cyane bunyamaswa muri Congo. Iyo histoire murayizi. 96 murabizi byabaye Kabera, aho turi muri Fize je pense. Muzi muri 98 byabaye mu isi yose, haba Kinshasa, haba mu province zose za Congo. Ibyo bihe rero nicyo gihe nabonye ko bashobora gutwika abantu, nkuko nabonaga bisa n'ingungura zirimo imiriro bashaka gutwika abantu, ariko n'intarayibona n'amaso. So c'était ejo bundi nabonye abakongomani batwika umuntu, bakamwotsa, bakamurya, bagafata ifanta bakanywa nk'iyi ngiyi, bagafata bakanywa n'inyama z'umuntu. Ni ibintu biteye ubwoba. None ibyo ngibyo bakabishira kuri media ngo nuko ari abatutsi bari kubikorerwa. Ni ibintu bibabaje cyane. Rero nimba Colonel Nanga yandika runo rwandiko, arwandikira Macron, nuko ibintu bitumvikanye. Ibyo babwiye Tshisekedi gukora ntabwo yigeze abikora. Nimba rero Lawrence Kanyuka yandikira amahanga akayabwira ko radiyo yabo irimo itangaza urwango mu gihugu, nuko ariko biri, nkuko ibintu byagiye kuri medias, bafata inyama z'umuntu bakamubaga, bagafata fanta bakanywa. Etre Congolais, etre Congolais, Imana idufashe. Nibyo rero iyo niyo yirigwe avugwa muri Congo. Naringiye muri byinshi, ariko nuko bimeze. Rero akaba yavuze yuko iyo radiyo nayo igereranywa na Mille Collines yo mu Rwanda muri icyo gihe cya 94. Reka nyuma y'ayo makuru rero ya M23 n'urwango rukomeje gukorerwa abatutsi muri Congo, reka nanone tubabwire yuko nishimutwa naryo rikomeje kuba igikabije muri Congo, aho abantu benshi bakomeje gushimutwa. Nanone harimo n'abandi basirikare b'abanyamurenge b'abatutsi bashimuswe bakajyana i Kinshasa, bakagenda nta mpamvu n'imwe imenyekanye ko bajyanyweyo. Murumva yuko ari ibintu bikabije cyane. Hamwe n'ibyo reka tugende i Kinshasa rero tubabwire nayo kuri aba bagabo 3 bafatiwe imyanzuro yo kudasohoka igihugu, hanyuma tuze gusoza ibiganiro byacu by'uyu munsi. Gusa kandi tunabasaba kongera n'ubundi kubana natwe no gukora subscribe na share na like ku video yacu kugira ngo dukomeze tubane namwe. Haravugwa Kazadi Nicolas, uyu ni ministre wa defense wa finance nako,
Hakavugwa nanone na Rubota Masumbuko François, Ministre wa Development amajyambere. Aba bagabo bararegwa yuko hari amafaranga bari kubashaka angana n'ibihumbi 297 by'amadolari bashobora kuba baranyuruje. So ayo mafaranga rero biravuga yuko bashobora kuba barayanyuruje. Uyu munsi rero bakaba bashiriweho urubibi, badashobora kuva, ndetse no mu mujyi wa Kinshasa ntabwo bemerewe kuwusohokamo. Ibyo rero ni birimo kuvugwa i Kinshasa, ndetse bikavugwa yuko n'igihugu batemerewe kukivamo. Rero nayo naringeze ngo mbashikirize uyu munsi, nayo ayandi makuru tuzayabaha ejo mu gitondo, kandi nukuri dukomeje no kubinginga cyane kubana natwe. Abumva runo rurimi rwose Imana ikomeze ibagire neza, inshuti zacu Abanyarwanda, Abarundi, Abakongomani bumva runo rurimi, tubaye tubasuhuje kandi mugire amahoro. Turi inshuti zanyu, muri inshuti zacu, mukomeze mudukore subscribe kugira ngo dukomeze uyu murimo twihaye wo kugira ngo tubamenyeshe aho birimo bitera bigana. Ejo tuzavugana cyane ku birebanye na Kivu y'Epfo, nk'uko ariho tuzibanda cyane naho ku byabaye ndetse n'ibirimo biba muri iyi minsi. Rero murakoze cyane kudukurikira, mukomeze mugubwe neza. Ni Ivan nanone kuri TVS, Imana ikomeze ibane namwe.